Kublai shibun ye ki parlok barok ki baju sew tenan ban pej ya kene ke video ha kene ka channel bat kene kalong ka jimen tiap na benta ka kamnong hikai bala penlaj da ka Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya te parlok sa pej ya kene ka video hadu bandakut bapnio ya ki jing tiap ba kambnya te token parlok ini sedang nok mentah hakaneka video. Ka Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya ka code application ye pi na benta ka post no hikai ha ka subject social studies. Bat katarik long interview kadai ha ka artarik oegos arajar arpusau te namta kene ke post no hikai namta ke subject social studies ki nombor ki post ki belaj ke don tang ka wei bat namta ki keran pule ki shim ki bela pendep ya ka Bachelor of Art ka badai ka BA na kano ka recognized university bat kumjuruk pidei ki bela pendep ya ka BF bat namta ke jinsiu ka ba shipo wajar haka shipnai bat hakarta ka vela apply kadai hakarta ka ba arpo hadu live arsnem karta bat namanta ka application fees nil dan bat namanta ka selection process kadai lengba ka personal interview te kumno pila aban apply te perlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila aban attend direct ha ka walk in interview ka benlong ha ka artarik oegos arajar arpusau ha ka por kadui bj am bat pihak ban wanra ya borok ki original dokumen ha ka te tarik long interview bat ka jaka long interview kadai ha ka school Seiborlang Secondary School Umseken Repo District Meghalaya bat ada pidon kano ka jin'e lane ka jimbumsyai namta kene ka kamno hikai pila aban kontak hakini ki nombor bangalabu haka screen bat kumjuru ngan bu a description jokane ka video te parlok tang kini ki jibentip bat ada pidon ka interest pan apply kini ka post sengawa ban komen hakane ka video kublai shibun.